سوسیالیزم ده اصرار دمروبون ده اصراره د سوسیالیزم دا اصرار د مروبون دا اصراره عبدالله öcalan پیشگوتن دما کو مرو لکنجکتورا جهانیا سالین کو سوسیالیزما پیکاتی سرپیان بو به امپریالیزم را هورک بون و لورا جهان وکه دو سریان دابش بو دنیره هزو و نیرینا هوبندین سوسیالیزما پیکاتی و امپریالیزم یا لهمبر پیشکتینین کو روی دیدن جنها هین زیدتر بباندور بون. تفگرا سرکش هر پیشکتینا کو دی جهانا دوبندی دا چید بون جبر وی روشه نچارما بو کو یکشه ولاتین هوبند هل بشیره. نزیک بونا خواه یا جپیشکتینین کو لهر جهه جهان روی دیدن را پیوانا سرکه جبرجوندین گشتین گلان نتوان و چینان زیدتر چکاز خدمت جبرجوندین وان هر دو پرگالان و برفرهی آقادین شینین ویرادکه یان جیناکه گرینگ بو. او پولتیکاین سردستیه پیشکتینین ناو نتوی دخنقینین و ختماندنک دنابرا پرگالان دا دردخص هوله. ده انجام تا جمزن بونا پرسکریکین وکه چیان این مروواهی و خوزایی را ریوکر. به هلوشینا سوسیالیزما پیکاتی یاکو به ریورتیا یکتیا سوویتان دمشیا را دوبندیا لجیهانه جهول رادبو و جهلا رزگاریا گلان و تکوشینین سرخوابونی و پیواجویک نویا بکرهاتی دست پیدا کرد. گر او پیواجو نهاتبا و نیرین پولیتیکا و استراتژی نهاتبان پیشکستن و پیشکفتنین پر جدی یلندیج امپریالیزم آوا کربا. جخوه پولیتیکایا سازمانیا جهانا نوجی ده پیواجویک وصادا درخستن روژوه. لیمه خوابن و امپریالیزم جی تشتا لبنده بو ندیتبا و به سرخوشیا سرکفتنی و حسابین کو کرن پیک نهاتبا. هلوشینا سوسیالیزما پیکاتی و نبویا سرکفتنا امپریالیزم و کابیتالیزمه. ایرو امپر وکری دکارن و بیشن. جهانا ما ده پیواجویک در پاس بونی دایه. بیشتی سوویتا کو جهانا سال نوتی دست نشان دکر جناو هفسنگی این جهانی خواه وکیشاند هما جهان جره درکت و ده انجام ویداجی والاهیا درکتی هوله تفگرک زیده کو هزین جور به جور دخوازن و والاهی داگرن درکتیه پیش. دناوندا گرانیا هفسنگیا کهوندا دو هزین بنگهین devletin yekitiya Amerika u Sovyet hebun. Bi sedema yek ji navendên giraniya xwe wenda kir hemû hevsengî serûbin bûn. Ji hevsengî derbasî bê hevsengî ve guhartinek çêbû. Di rewşa da pêşveçûna ber bi salên 2000 ve em dikarin cîhana xwe weke cîhana dilêgerînek hevsengiyek nû da pênase bikin. Tenê li herêmek cîhaniyan jî د اوابونا هفسنگی دا وکه آلی نلکادین کو سوویت لیه زیدترین لولاتین روشلاتا ناوین، کافکاسان، بالکانان، امریکای لاتین، لولاتین امریکا و کرتاسی لهر آلی جهانی هفسنگین هیزان جنووتین آوا کرن. او روشی نخاسم جسال نوتی و هین زیدتر خو به شیوه شر نو، دوستانی نو، اتفاق نو و دشمناتی نو دده در. ev neçariyekî ku rû dide. Di navbera hêzên ku dixwazin valahiya otorîteya derketiye holê û li kadên ku nahêzanîn kê otorîteyê da bi xwezayî pevçûn rû didin. Navê pêvajoya derbasbûnê yadin jî şer û pevçûnin. Şêweyên şerên vekirî, şêweyên polîtîk û dîplomatîk û rêya devletên bi hev ve girêdayî dana şerkirinê jî di nav da her cure rêbaz tê bikar anîn. Herkes dixwaze ji derfetên van pêvajoyên derbasbûnê derxistine holê sûd werbigire. Herkes beriya xwe bigehîne hevsengiyan hewl dide pêşî sekna xwe ya li nawerastê bihêz bike. Her devlet û hêza siyasî vê yekê baş dizanin. Piştî ku hevsengî hat saskirin nehêsane bi yek pêngavê hevsengiyên hey li gorî berjewendiyên xwe xirab bike.
Leveli netini ji bû giştî cihana me, ev rêbaz ji bû hevsengên herîmî jî derbasdarin. Waye, devletên li ser bingeha van rastiyan tev digerin û hêzên siyasî hev didin biketin û rabûn û bi rêya şer ji xwereqadên nûvekin û berjewendiyan bi dest bixin. Hemû hêzên emperyalîst ên cihanê hev didin bi îttifaq û gav avêtinên nûve sekna xwe ya heyî xurt bikin. Di qonaxa şerê sar da hevgirtina di navbera wan de heyî, îro şûna xwe ji herçendî veguhere şerek tam beramberî hev jî rakêşan û pevketinê re hiştiye. Mirov dikare vê pevketinê li cewaziya polîtikayên emperyalîzmê yên di derbarê rojhilata navîn, Kafkasya, Rojhilatê Awropa û Afrika de jî bibîne. Ji pêkhatina hilweşandina sosyalîzmê heta niha zêde wextek derbas nebûye. Di nava vê pêvajoyekên da çi li welatên sosyalîzma pêkhatî yên kevin û çi jî li welatên emperyalîst dîsa li gelek herêmên cîhanê yên cûr be cûr rewşên ku diqewmin bên lêkolîn kirin wê bê dîtin ku polîtikayên li hember sosyalîzma pêkhatî alternatîf hatine destnîşan kirin, lê gavek pêş ve neawêtine. Venêrîna emperyalîzmê jî ya li ser cîhanê ji wan salên berî zêdetir kêm bûye. Hema li her qada cîhanê li her par zemînê pêşkeftinên weke şer, pevçûn û bê aramî rû didin. Weke li pey hev bikevin, hev dişopînin û diqewmin. Dema welatên emperyalîst hev didin yek ji van venêrînê bi zehmetiyên mezin berxwedaniyên gelan ra rûbirû dimînin. Li gel pêşkeftinên derve, pirsgirîk, nakokî û bêaramiya hundir jî zêde dibin. Berê serkeftinên ku bi çevsandina pirsgirîkên derve ra dihatin bidestxistin, li ser pirsgirîkên hundirîn digirt. Lê mixabin îro li pêş vê serkeftinê astengên mezin tên avakirin. Di vê wateyê da bi emperyalîzmê ra jî rewşek başketiniya ciddî têjîn. Beşek mezin a mirovahiya cîhanê hema bêje li ser a girdî jî. Amerîkaya Latîn, Başûrê Asya, Kafkas, Rojhilata Navîn, hemû parzemîna Afrika û beşek girîng a welatên sosyalîzma kevin bi qeyranên siyasî û aboriyên hûr û kûr ve dijîn. Amerîka û Awropa jî di nawerasta vê cîhana ku dikele da weke du giravên bihiştîne. Her herêma cîhanê ya girîng bi rageşiyê bar kiriye. Îdî bûyer weke ku ber bi hesabxwastinekê we biçe hêdî kom dibin. Li beramberî sosyalîzmê devletên Yekîtiya Amerîka nûnertiya navenda hêza emperyalîst dikir. Ev ji her hêlê ve wisa bû. Di wateya aborî, mezinbûna çêkan û pêngavên polîtîk da bênê qaş, devletên Yekîtiya Amerîka serok bû. Piştî nîvê salên 1970yê ev rewşa ku hêdî hat guhartin, bi hilweşîna sosyalîzmê ra hîn hillestir hatiye jîn. Emperyalîzmê jî di navbera xwe da hêz dabeş kiriye. Îro mirov dikare sê navendên emperyalîzmê destnîşan bike. Devletên Yekîtiya Amerîka, Awropa û Japonya ne. Bêguman hê jî ji van her sê navendan a herî xurt Amerîkaya. Ancak îdî devletên Yekîtiya Amerîka ji aliyekê ve di navbera wek hewan da ya yekemîn e, ango weke berê bênî qaş ne rêberî cîhanê ye. Di pêşeroja nêz da wê du hêzên cîhanê yên din jî li gel van her sê navendan bêser vekirin, ev jî Rusya û Çîn e. Berê li hember gefa Sovyetan, hêzên emperyalîst ên heman polîtika pêkdanîn û di stratejîn hevpar da li hev dikirin, di roja me da ji bû helbestên polîtîk ên hevpar pêşnexin gelek sedemên van hene. Rewşa hêzan li gorî hev gelekî cewaz e. Li ev cewazî çi dibe bila bibe, pêvajo neçar dike ku di navenda hêzê da dabeşbûnekê rû bide. Di mijara berfirehkirina qadên serdestiya xwe û dewlemendkirina çavkarîn mîtîngeriyê da hevrîktiya van devletên di pêşbasiyê da di navbera wan da nakokiya wa dikir û her ku diçû ev jî kûr dibû. Herçendî ne de asta pêştabe jî dijminê hevparin. Her wiha ser ve bi hev ve mijil dibûn û em ê di sed sala 21 da bigiranî bibin çavderê têkoşîna siyasî û aboriyê ya van hêzan. Ev pêşketinên ku li welatên emperyalîst derketin pêş, di rêya giştiya wan bi xwe da jî tê destnîşan kirin.
مروی روژاوا یکو بری به خطرناکیا کومونیزمی و هاتن راهناندن ایدی حتی کو ریبازین نو نیم پیشکستن ناین دوزاندن. امپریالیزم جبوی شیاربونا جواکی آستنگ بکه و چاوین کو و بونه جاردن بگره به تیبت چاپمنیا کو یک دست داره و آمورین راگهاندن و کاربدستی ین تکنیکی پیشتخه. بریا دستوردان آل پیشکفتنین جهانی بکه نچارد مینه کو رای خویا گشتی هرچندی دوی مجاری دا زحمتی نجیجی قانه بکه. هود ده داگرکرین خوین بیماف دستوردان خوین دبن ناوی دیگهین وکه دموکراسی مافی مروانو هر وحادا بگوتنین هومانیست و راوه بکه. وکه دن ایتینی کاره مینا بری پرسکریکین خوین ناو خویی جندیتیوه بی و پر راحت هیزا بریارداین دستوردان قادین دروه بده. بفکاره کو برتکین رای گشتی هم ین هندور هم جین دروه را بگره. جال یک دن وشی گلین کو لسروان دستوردان دهات کرنشی ایدیوه که بری یکسر رادستی هزین امپریال نابن. هین زیدتر خود دسپرین هزا خویا جبهری و ریا سرفراز آبر خودانی دهل بشیرن. دوردا رستا هری گرینجی ناسنامه و پولیتیکاین امپریالیزمیین دجمناتیا گلاند که پر باش هاتیه دیتن. پفچونین لهر قادین جهانیین وکه روشلاتا ناوین، بالکانان، کافکاسان، افریقا، امریکا لاتین، روشلات دور ددومن، بیچارتیا کوتیجین، پر باش دست نشان دیگه کو ایدی امپریالیزم ده سریتا واندنا گلاندا چقاس باش وکتیه. دوان سالین داویدا باشتر درکه تولی کو امپریالیزم بلنگک جه کارتونیه و خواه نهل برینه. برواجی وینیا به هم پایا هود ده آوا بکه خودی بنیاتک چقاس بنی والایه. جیانه کو تیگوتن آزاده. لبرچاوانه کو جیانک دراستی ده هاتیه توزاندن. به تکنیکی و هاتیه گریدان. به قماندای و هاتیه گریدان و پر وکری هاتیه هشتن کو جهر هلی و به آراسته کرن. او جیان هاتیه دیل گرتن. جباوریا جوهری و هزا سر بخویا بریارداینه هجار هاتیه هشتن. شویک جیانک نجدل هما به بمبارانا سینما، تیوی، مینا رکلامان اردیرا کرنهیک. به هیبره کو جدور و وکه هدف دست نشان کرن و معنویات و پیوانین اخلاقی به جیانک هاتی کشتن و یک آلی و مروین لورجی و گوهراندنه وکه لیستوکوانین کو رولا مریان دلیزن. به وی شیوه امپریالیزما کو مروی خواه بخواه دخه و بخواه و گره دده مروین ولاتین سوسیالیزما بیکاتیجی به تکنیک، رکلام، گوتنی وکه دموکراسی و آزادی و لهمبر رژیمین کمونیست این ویدمه دخسته تفگری. جبر سوسیالیزما بیکاتی مروین خواه لهمبر مروین جواکا کابیتالیست وکه آلترناتیو جنو و آوانه کر ریا امپریالیزمی یا خواه گهاندنا هدفین خواه حیسان کر. جخواه ده چهرباندنا سوسیالیزما بیکاتی دا هاد دیتن. حتی کو مروی سوسیالیست نه آوا کرن دولت مزنجی بین دامزراندن جه ششان یکی جهانی جی سوسیالیست بین هرچندی خباتین فضای جی بین مشاندن ده انجام دا او دولت محکوم روخینیه. ده سوسیالیزم پیکاتی دا دیاردیا دولتی زیده درخستن پیش بیدیوی به میلا پیشکفتن روحیین گرسی و هیمانا دلخوشی نهاد دیتن. لورا حوجه دکه ام بیشن سوسیالیسما کو دیکیتیا سوویتان دا پیکاتی جره درکتنه که مزن آجه سوسیالیسما زانستی بو. جبر تکنیکا کو پیشکتی پر جناوری و چاوسوری لدیجی مروهای هاد بکار آنین دیسا زانستا هی مرو دتوزینه جهیز دخه و کتی حالک جناوری تنکرنه و بویه نت تشتک نچاره کو مروشی سری لسوسیالیسما زانستی بده. امپریالیزم خود سپیره هزا تکنولوژی و وسا باسکی خود به سربستی درجه هر آلی جهانی دکه. به وی ریبازه دکه و نوا میشی همو گلان و مرواهی و خباتین خود ده پشراندن. جبروان اوجی پیوستیا پرسپکتیف و برفرهیا شورشین کو برسوی بدوی و حتی گاو بگاو بکاره به اردی را بکه یک درد خهولی. لسر بنگه ها
انجام ji ceribandina sosyalizma pêkhatî bên derxistin pêwîst e bi nêzîkbûnên nû yên rastiya emperyalîzma heyî baş dadohurîne sosyalizm esas bêgirtin û ev jî peyvîra herî pîroz alê hember mirovahî bê pêk anîne. Rêya yekane ya rizgarkirina mirovê ku di nava pêşkeftina teknolojiyê de fetisî û hatî kuştin, ev ji nû ve avakirin aliyên mirov ên dilxweş û mirovî derxistina holê ye. Sosyalizm an jî sosyalîst bûn ji bilî vê ne tiştek dine. Her wekî serokê giştiyê PKK Rêheval Abdullah Öcalan jî gotiye sosyalîsm zanistek mirov e, zanistek ku her tim mirov dilxweş, bawermend û hêvîdar dihêlêye. Ya rastî xisleta sosyalîst a PKK jî di vê xalê de derdikeve holê. Tişta ku nahêle PKK bin bikeve hewl dide mirov ji xisletên hatiye xistin, ji bawerî û hêviyê dûr ketiye keseyeta mîtîngerî û emperyalîzmê ya kêrî tiştekî nayê û bûye belek rizgar bikeye. Ev jî di nêzîkbûna ji mirov ra rêbazek nû ye, zanista sosyalîzma ku galibên heyî derbas dike. Ji gotina mirov zêdetir, cevher û çalakiya vê esas girtin, kesên ku tevlî refên şoreşê dibe weke heyî ney pejirandin û teqez ve guhertinek li ser ferskirin, tekuşîna hîmdar a avakirina mirovê sosyalîst bixweye. Li vir nêzîkbûna ji mirov ra rêbaza rast a hêza sosyalîzmê derdixe holê. Di cîhanê de mirovahî di bin dorpêça newazên teknolojiyê de hatiye girtin, hevdê dayîn cevhera pêşkeftina wê bê tinekirin. Di mercên wisa da rêbaza PKK-ya sosyalîzma zanistî bê ku rê bide ti ji rêderkeftinan bikaranîna wê di tekoşîna sosyalîzmê de gav û qonaxekî nû ye. Astane tevbûn û heta çînayetî derbazkirin û xwe gihandina xisletek asta navne tevî netin ji bo mîtîngeriya komara Tirk ji bo emperyalîzmê jî xeternasiyek ciddi ye. Tirs û xofek ku li kêleka hêzên şoreşên dijber digere ye. Xizleta PKK ya herî bingehîn ku ji hêla mîtîngerî û emperyalîzmê ve nayê pejirandin jî ev e. Gerîleyek jin a ji Almanya beşdarî nava refên artêşa rizgariya gelê Kurdistanê aryekî bûyî û li çiyayên Kurdistanê şer dike û li hember pirsa nûçevanek TV ya Alman ku dibêje ma hûn divan mercên jiyanê da zehmetî dijîn, bersiv dide û dibêje ji bo min pêwendiyên mirovên Ewropayên sar ji mercên vê jiyanî zehmettirin. Ev mînak vê mijarê ronî dike. Di hemû şerên ku di dîrok û roja me de derkeftina horê da gerbêlê kulînkirin, alî çawa serdixin an jî çawa hûnda dikin vê baştir bê dîtin ku serkeftin çawa tên bi dest xistin. Hêzên ku xwelîgorî taktîk û stratejiyên dijminê xwe bi cih nakin û rojane li ser rêyên serxistinê li hûr nebin, nikarin xwe ji têkçûnê rizgar bikin. Şertên serxistinê bi cih anîn û ji bo zemîna binketinê ji holê bêrakirin, pêwîst e mirov bikare mirovê ku biryarê bide û bikare rol bilêze derbixe holê. Yê ku xeta pêşkeftinan diyar bike vê mayînde bike û veguherîne hêmana mirovê bawermend a sosyalîst e. Teknîk tenê dikare di mercên ku mirovên xurt û azad lê neyî da encam bigire. Mirov dikare bersiva pirsên sosyalîzma pêkhatî çima hilweşiya û PKK çawa serdixe di vê çarçovê de bide. Li welatên rojava ku teknolojî lê pir pêşketiye, vîn, bawerî, dilxweşî û hêviyên mirovan hatiye tinekirin. Mirov li hember teknîka di destê serdestan da têkçûye. Ferdperestiya sînornenaz a di keseyetên rojavayiyan da yek jê sedema bingehîn a bê eleqeya li hember pirsgirîkên mirovahiyê ye. Teknîka ku ji alî serdestan ve li vir tê pêşxistin li ser mirovahiyê heyî hukûm dike û dibin bandora wê da keseyeta wî bê îrade dikin. Nêzîkbûna mîtîngeriya Tirk a ji mirov ra jî ji dewletên emperyalîst dijwartir keseyetê dişkîne û dikuje. Niha jî tişta herî zêde hewl didin bikin mayîndekirina keseyeta şerê teybet e. Di pirtûka destê we da serokê giştiyê PKK Abdullah Öcalan dibêje mîtîngeriya Tirk mirovan ji lîstûkwanekê wêdetir dike meymûn û tune dike. Mirov ji bo têrkirina zikê xwe hatine rewşê ku xwe bifirûşin.
Di cihana mirovê ku ev qasî hatî xistin û ruh hatî ruxandin da cihê têgeh û nirxên hîmdar tune ye. Ya herî xirab jî, cihana kesên di vê rewşa miriyan dijîn da jî tê belavkirin û tinekirin. Dema wan anaha û pêşeroja wan ji holê tê rakirin. Di encamê da baweriya li beramberê xwe heta dawî winda dikin li begek ku pê ve bêgerîdan radest bibin û ji bo têrkirina zikê xwe li cem kar bikin digerin. Ji xwe şerê taybet a ku komara Tirk li ser civakê ferz dike jî ev e. Lewra, ev komkujiyek dine ku şerê taybet li ser gelan pêk dîne. Tenê komkujiyên ku emperyalizm û mîtîngerî bi rêbazên çors ve pêk dîne dîtin, têwate ku rastî ji her hilê ve nefêm kirine. Ji xwe ev rêbaz jî hatiye eşkerekirin û ji ber bertek hatine raberkirin, êdî zêde li ber xwe nade û encam nagire. Ya girîng li ser bingeha encamên binkeftina vî rêbazî, dîtina komkujiyên ku bi rêbazên zirav û veşartî tên pêşxistine. Wekî din ji vê hêlê ve rêbazên ku dibin fêlheyî qetilkirina mirovahiyê, fetihkirina dil û mêjiyan û wisa bêxem hîştinê berçav bêgirtin vê ji xeber bêfêmkirin ku sosyalîzm şêwe û baweriyek jiyanî ya bi qasî nan, av û hewayê pêdivî pê heye. Hedefa bingehîn a têkoşîna PKK mirovek nû û jiyanek nû ya ku ev mirovê nû derbixe holê ye. Ev xisleta şerê ku li ser axên Kurdistanê tê meşandin pir şêmber e. Ji bo jiyanê tê şerkirin an jî di vî şerî da jiyanek tê derxistin. Pêşketin, destkeftin û nûbûn li ser vî bingehî pêk din. PKK û nexasim rêbertiya wê ji dijminê derve zêdetir li ser vê qadê li hûr dibe û li pey hev dahûrînan pêş dixe. Bêguman li vê qadê di mijara mirov û jiyana nû da lêhûrbûn di heman demê da rêya serêkeya herî baş bi dijminê dervere şerkirine. Ger ev rêbaza ku nayê wê yêdin tekoşîna hundirîn û çînayetiyê neyê domandin, encamên wê di keseyet û jiyana mirov da bi diyardeyên şêmber ve neyê ve guhertin ne gengaze ku PKK bikare li hember şerê taybet a mîtîngeriya komara Tirk û hevdanên emperyalizmê yên fetihkirina mêşiyê mirov li ber xwe bide. Di demên dawî da bi lezek zêde û rêbazên dewlemend ve dahûrînên di derbarê zilamê nû, jina nû, kurtasî, mirovê nû û jiyana nû da pêş dikevin. Êdî keseyetên ku serkeftinê bi dest bixe tê avakirin. Ya ku pêdîviya têkoşîna meya rizgariya netewî jî pê heyî ev keseyet e. Her çendî sedî sal jî derbas bibin avakirina mirovê nû li gorî pêvajoyan xwenûkirin û têkoşîna veguhertinê girîng e. PKK bi avakirina keseyetên sosyalîst a ne milke ne jî dikare bikin milk, xwedî bawerî û dilxweşî ava dike, têkoşîna pêkanîna şoreşa mezin a rojhilata navîn, mirovahî û sosyalîzmê tevî her cûre astengiyên paşverû yên emperyalîzm û mîtîngeriyê bilind dike û di rêya avakirina serkeftinê da jî bi gavên ku cîhanê dihejîne ve pêş ve diçe. Ev serkeftina wê ya rê lê nayê girtin serkeftina sosyalîzma zanistî ye. Weşanên serxwebûn Sibat sala 1998